Hina mukana nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta kha hi vulavula hi track list ya Mr Post ya album ya yena ya 2021 ya Madlokonya. Loko hi langutisa cover back cover ya swi vona la ndzhaku la na ti-helicopter ti fanisiwe ni kombisa ku ku twa nyimpini na loko mi langutisa track list before na track hi nga se titwa ma swi vona ku hey ya ku vuyeni swinene. Track leti ti na matimba swinene hambi hi nge se yingisela na track. So loko hi langutisa ka track number 1 hi vona ku tsariwe ku vukati i nyonga, so very clear and swi tikomba na ku yi ta va kha yi directiwe ka side ra n'wansati instead of n'wanuna. And then track number 2 ri machangana, ni nga hemba ku leyi ta vulavula ngopfu hi yini. Number 3 very intro. This is a bit controversial and then ngala ku nghenisa ngopfu ka timhaka ta controversial. Ku la ku tsala ku intro ntsena, so anti ku i intro ya album or i intro i vito ra risimu ku nga intro or swi endlisa ku yini, or intro leyi khomene na risimu leri ra track number 4 ra Madlokonya anti. So track number 4 already ni va leswo tikoho ti-video leti ni nga na tona la Madlokonya ku nga na high chance yo ku nga kha ku lwa i Prince Rangana. So ni ta vekela ti-link laha hansi laha mi ta ma cheka, mi ta ni vekerini video ya kona ya link ehansi. And then track number 5 ve ri vana va valoyi. So obviously ku ya pumbiwa munhu vuloyi yi very clear. Then track number 6 damba vakhegula damba vakhegula swa ha ri ku continue ni ri ku mo langutisa video leyi nga hansi ka video ya leyi ni nga ku endleni la ya swi kona. So damba vakhegula swi kombe na ku va kha ku vitaniwa ve ri Thembani Mbambazi or Howard Chilumani nkarhi va ri vambirhi. Se nakona ni ta vekela link, so ni ta mi vekela link laha swi nga sungula kona, so mi ta mi kha mi ti vona ti-link to leyi yi mi komba ku part 1 part 2 part 3 mi ta mi kha mi swi landzelisa sweswo. Track number 7 ve ri ngulupe. Ku ngulupe swi vula yini a ni sure, but lava ni nga va vutisa ve ri va ni byele ku i bari kahle yo bahuwa, hi leswi va nga ni hlamusela swona. Loko hi languta ka track number 8 ve ri hluvula buruku. Hayi ni nga hemba ni tivi ku track leyi a ri a ni tivi, ni nga hemba ku ya vulavula yini. Then track number 9 a mabyalweni leyi a ti clear hi to track to ti bohaboha mabyaleni, obvious ta ti kha ti vulavula hi byala yi very clear. Track number 10 ku cinca ve le hansi, cinca ve le hansi. Okay a ni tivi mara loko va ku movha ku cinca ve le hansi va kha va vula ku i automatic, so a ni tivi swi related or kanjhani. Then loko hi ya ka track number 11 va tsale ku ngulupe remix, so leri yi connected of course ka ngulupe leyin'wana. So maybe daba loko zo endliwa remix hi xitalo track yi va kha yi ba swinene. So ku hi langutisa laha album yi rekhodiwe ka NR Studios, all songs composed by Mr Post, produced by DJ Gift, tips of the DJ and Mr Post, keyboards by DJ Gift and tips of the DJ, engineered by DJ Gift and tips of the DJ, mixed and mastered by DJ Gift and tips of the DJ, vocals by very Nomonde and wa ku humesa track ya kahle swinene. Vangana va bomba hi ti-iPhone ku lo sala mina. A very great track ya voice ya ya pfumela swinene. Then na DJ Gift mani ri ya bana ndzana ya n'wina mani n'winge bana ndzana wa foyina whatever something like that. Na yona ina voice ya kahle swinene. Then na Mr Post marketed by Pops Music, tani swi vona ku sponsored by Pops Music and Baloyi Attorneys leyi of course Baloyi liya bra Mr Post ni hleketela swona. So I think album leyi ta va yi ri na matimba swinene hikuva mina ni very sure ku ya bale tin'wana ti-album leti nga huma koko ni nge vulavuli hi tona swi nga ta hlundzukisa van'wana. So loko ri mi nge za mi subscribe ta kombela mi klika subscribe. Thank you.